Най хыди Россия اومده شرکت تلویزیون تلویزیون شوابیه луҷи моро ба ҳамаи орзу муроду мақсадмон расона. фарзандонам вақти сафед бита фараҳноза як шӯи нами бачаи дилаш бита ба ҳамаи орзуҳои дилаш бираса худаҷон. آمین. الله اکبر. Салом подписчиков, нашнохтен маям Сабрина камтар безеб шидам. Майда бофӣ кардам, ай намиҷа сар кардам. Барои нумолма камтар пеш кардам, ки камтар соз бутом. Камтар ранги калвори метом. Хай бинависен комментариёда хушрӯ шидам, безеб шидам. Хай медам ки безеб шидам. Баъд зато ман фабрик да кор мекунам. Шумони фабрик да кор да бидроен. Бисёр кори хушрӯай ай фабрикда шумо кори хушрӯ намеёред. Хонада мешинед, чой хӯрда, кор карда мешинед. Хонаи гарманда, пеши хонагиётон да, пеши кӯдакотон да, шавҳаротон да мешинед. Ай кори давлатӣ да 100 бор хушрӯай. Намеред 12 соат хунукида кор кунед, стоя, шалпар намешин. Мешинед хонада, телефон дар кора тамом. Чайкават када мешинед. Тамом бо дига ами кори фабрик кори хуб бо миёмед? Не. Бо дар 3 ҳафта шумо ойлик мегиред, ойликои зур, ойликои хушрӯ. Ман шуморо серьёзно гуфтестам. Вот. Бо образование дар кор нест. Высшее образование дар кор нест. Даже ҳаста як духтарак хондан наметавонад, нависондан наметавонад, фабрикда директор шида. Ойликои зури мегирад, ки ойликои хушрӯ. Ҳастай бо инвалидо ҳастан, кор мекунанд дар фабрик. Ами спасение барои ами кора худо додай. Барои ҳама одамора, бо барои инвалидора. Ягон ҷо намераванд. Вот например, хонада мешинанд, кор мекунанд. Ина ай фабрикда бо ягон кори хушрӯ шумо миёред? Намедонам, албатта намеёрем. Вот. Бо бисёр заказ мекунанд, ай маҳсулотои фабрик, ай мо заказ мекунанд. Ами духира бисёр заказ мекунанд. Духи пуртужур. Буш хушрӯи ҳастай ки бисёр бениҳоят бӯи хушрӯ дорад. Ну как озӣ мекунад? Буш бисёр хушрӯи, буш бисёр стойки ай. Пушокотона бушӯен, чанка бушӯен пушокотона, ами бу намераванд. Бо и бу метавонед зимистонда ами духира бикунед, тобистонда, любой сезонда ами духи подходит. Бо бародаро заказ мекунанд, ами духира равон мекунанд, например, Россияда кор мекунанд, барои заношона, барои апои ховарошонда, очошонда заказ мекунанд, равон мекунанд. Ина падаркаи хушрӯ. Бо вот бисёр падаркаи хушрӯай мегиранд, ами духира мешаванд. Духтаракон бо занҳо бисёр бӯи хушрӯ дорад. Барои ами заказ кунед. Агар заказ карданӣ бошед, заказ кунед, дар рақамои болои экран занг занед ёки бинависед дар WhatsApp. Агар кор карданӣ бошед, мо шуморо подробно кора мефаҳмонем. Обучение бесплатно, регистрация бесплатна. Шумо бисёр апау ховар меёвед, дугона меёвед. Шумо даже ошушат намекунед, ки шумо кор кардестед. Ина достони азиз, барои ами обязательно кор да бидроед, дар рақамои болои экран занг занед ёки бинависед дар WhatsApp. Мо обязательно шуморо рады. أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الها پروردگارا این مادر با اهل این خواهرها و هر مراد مخصوص بودن درگاه قدم را اینکه کردن و قدماشون فضل و برکات از آنها تشار بگردانید. الها به مراد و مقصود و آرزوهای نیک رسیدن و میسر شان بگردان. الها خیر برکت در شامت آنهاشون در کشت و خداشون پروردگار نصیب و دیز گردان.
ارواح بزرگوار خداوند را از این مادر و از این خواهرها شاد و ممنون بگردانید. الها پروردگارا در خاندانهاشان بهترین خوشهای زندگی و روزها را نصیب روزشان بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. سفر دارن یک دوست سفر طرفی رسیه خدا سفری خواهرها را به خیر و به خطر بگردان. الها بطنی بیاد به خاطری جمع با وقتی خود برچینگی و آرامش و پروردگار را جای منزل و خانه را میسر شان میگردانید. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که تنسیت خانه آباد هستین. امروز پیش از سفر کردن ما ارامگاه میر سید علی حمدانی را زیارت آمدیم. ارامگاه در شهر کولوب واقع است، شهری که به همه شما معلومه. ما دخترها دیدیم همینجا می آمدیم زیارت هر روز چهارشنبه و یک آرزوها و با یک نیت‌های نیک کده می آمدیم. دعا گرفتیم میریم انشاءالله. برای قرغان تپه ما کلوب قرغان آمده استیم. اینجا فرو آمدیم، یک چشمه در اینجا میگن چشمه آبش هم پخش شده است که خیلی تلخ کمتر مینرال نبوده ده برای ژلودکا بسیار هم فایده داره و زیاد میگیریم. اینجا یک مزور میگن آدمون خیلی پاکت کشول میکنه. ببینید آدمایی که بی فرزندن برای فرزندوشیدنشون، آدمایی که چه میگه که فرزندوشون چی میشه هم کودکوشون نمیستده میگذرن ای دنیا. خیلی آدم‌ها در اینجا خیلی پاکت کشول میکنن. خیلی عموما برای اون دیریتی یک گذاری میکردن میکنیم و از ما یک پاکت میگیریم میریم کشول میکنیم. سابرینا بیار پاکت بیار. اینجا چشمه آب میگیریم ازی چی را بیار نای راهوی و ایسی کلوب قرغان می هم خیلی چیانکی بزیب راهو را سوز کردیستن. انشالله که به نزدیکی سوز میشه. شوفیر موجه فرو آمده تاکسی آب گرفتیسته. چی را بکلاشکا را بیار صبرین، بکلاشکا را بیارین آب بگیرین. خوب را بینین. ما که سب سیاه شدیم دیگه خیلی چی نمیکنیم. ای هفته موفیزر نمیکنیم. سیاه شویده سیاه شدیم. بیار برای ببند. میبند ما ببند ما تو برای بند. ما برای تو بند. هیچ خیلی ببندیم. ما جا برای گونیش بند. یکون دیلینیتی نرسکا ببند ده. یکون ارزوکه. خدا جان ما را به همه آرزو و مراد مقصد ما برسانه. فرزندان بخت سفید بته، فرهناز یک شوی نمی بچه دیلش بته، به همه آرزوهای دیلش برسه خدا جان. آمین. الله اکبر. خدا جان کسی که در اینجا شاید چیدگیه جوش جنت کنه. تمام حدیثه او؟ همون کمتر بگیریم برای ژلودکا میگن فایده دارن. راسته یا؟ همه چی در فایده دارن. آب مینرالی یا؟ مینرال نبوده. خیلی شما را نجدت کردیستن؟ تمام جوی بکلاشکای مامایی در که تمام خوش قامت و خوش ابرو در حیله تره
Sabrina açık Sabrina. É fluir, a saltinha fluir. Cantatiu. Vai ficar com pouco. Vem, gario. Şu vaktim kalıyor. Kadar olmuşsa. اوه کسی اومده Sözler. Hadi gidelim sadece. Ne bu gibi abi? اما تاثیر گوش که مثلا نیومد Diyor. خدي راسية وما دا شعري كترين بردنا كترين شيء شعبي مبارک شوی خونتون. خونای نو دا اینا اومدیم. میمونای نو ده میمونای نو بیا بگذار فریده بگذار بگذاریم فرید بگذاریم ای طرف میشنی ای طرف میشنی بگذاریم اینجا بگذاریم بگذاریم. بیا جبی سبینا بگذار. خیلی مردم حالی دوباره دیگه گم نمیشون. اوه این جوشون